Mwiriwe tubahaye ikaze nanone kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu z'ukwezi kwa kabiri 2026. Uku kwezi n'ubundi turi ku itariki 13, aho n'ubundi ikituzanye ari updates, ni amakuru utagakwiye gucika ku bikomeje kubera mu gice cya Minembwe cyabaye isibaniro, aho za Bicumbi, Magingaya na Mutunda na Bidegu intambara ikomeye cyane, aho Rwitsankuku naho bitoroshye bari kugabayo ibitero Magingaya, ariko ibintu birakaze. Ni fake news y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho bigaragaza ko FARDC iri gukontorora ibice byinshi bya Pwezero, Rwitsankuku, za Mikenye, za Gakangara, za Irundu, za Karingi. Aha n'ubundi za Karingi hano ni kwa Shefeu. Ibi byose uraje umusobanukirwe akantu ku kandi, ninde uri muri ibi bice, ndetse tutibagiwe no muri ibi bice bya Bidegu, hano kuri She Alias, Ruberwa, hano hose nyine hano muri ibi bice za Rwirumba, za Ruhemba, za Gahwera, ninde uri aha hantu. Ibyo ni amakuru ari hano tubazaniye kugira ngo mumenye how situation ni mu gihe Uvira ibintu ari hatsari, abantu bakomeje gupfa buri kanya. Ni bikomeje kuba ku butaka bwa Uvira, aho ibintu bikomeje kuba bibi. Turabwira operation Karundura yakozwe muri za Warungu, tunabajyana Igoma ho gatoya mumenye icyo FDLR ihishe, mumenye ibikomeje kwibazwa, ndetse turanababwiraho impamvu ikomeye yazanye uno mukuru wa MONUSCO. Abantu benshi nta makuru bari bafite y'ibikomeje kwibazwaho n'icyazanye uno mudamu. Ibyo byose turaje tubabwire how situation, how ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. N'ubundi nje muri kumva ndi Damien Habumugisha, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Bwana Inshuti John. Bwana Inshuti John, wiriwe neza? Wiriwe neza Bwana Damien. Igicamunsi kibaye imberenge mu mvugo ya Kinyarwanda, igicamunsi kibaye kibi, ariko dukomeza no kwihanganisha umukecuru wahuye n'ibyago, kuko Magingaya turihanganisha abasigaye. Ubwo nabuzukuru ko n'umukecuru wari ushaje biteye ubwoba, bikomeje kugaragara ko leta y'Kinshasa nta byishimo itanga. Bwana rero Habishuti, reka tubanze twisabira ikintu gikomeye abakunzi bacu, kinoroshye ariko kiranoroshye. Wowe twumva kudukorera kuri like kugira ngo baduhe recommendation kuri Google, nta kindi bisaba, kandi aho utarakora subscribe ni ibintu biba byoroshye, nyamuna kudukorera share, natwe bikatwongerera imbaraga, nk'uko urukundo ari ingenzi. Urukundo rero ni mu rutwereke nk'uko natwe tubakunda, tukabashakira updates zigezweho kandi zitarimo kubeshya, zitarimo n'amakabyo nkuru. Ndabeshya Bwana Bishuti? Niko bimeze. Bwana Bishuti rero tujyane kuri front line. Bihagaze bite, bimeze bite? Kanse naho mpera muri aka gace ka territoire ya Warungu, aha ni nce za Bukavu ndetse hegereye umujyi. Bivuga ko hari igitero cyaraye kigabweyo muri Rukerera, ndetse cyabashije gusa naho cyangije radio televiziyo ya Warungu. Bivuga ko ibikoresho byose byaba bya internet byakoreshwaga n'ibyifashishwaga byose nka televiziyo ndetse na radio, byose byabashijwe kujyanwa. Bivuga ko byatwawe n'abantu b'abasirikare bataramenyekana, kuko ntibazi umutwe wa nyawo nk'ababihamya, barakeka. Niyo mpamvu ubona ko
nta makuru nyayo nyirizina turabona yuko uwibye iyo arinda, ariko iradiyo yabashije gutwara ibikoresho ku buryo ubu nta bubasha ifite bwo gukora guhera mu gitondo cy'umunsi. Ndakeka uwabashaga kuba yayikurikirana ntabwo iri gukoreshwa kuko ibikoresho bitajyanywe byangijwe, ibindi biratwarwa. Rero iki ni ikitaranamenyekana impamvu iyo radiyo yaba yagabweho igitero muri ubu buryo. Ubwo sinzi niba hari inkuru zidasanzwe cyangwa ari ibikoresho byari bikeneye bitewe n'ababijyanye. Ni amakuru turi buze kubona ku buryo burambuye neza. Twajya ahantu za Ruberu. Ruberu ni agace nako karimo imirwano bivuga ko imaze iminsi, ndetse muri iyi minsi hari nk'impinduka zihari bijyanywe n'ibitero biri kubayo bitari bisanzwe. Vuga ko muri aka gace harimo imijyi itandukanye n'amasantere asa n'aho ari manini. Hano muri ino village ya Volkendo n'iyi village ya Isuru, unyuze ugana ngo za Mubana, biravuga ko hano hantu M23 isa naho yariyo yabye igitero ikigaba kuri FDLR ndetse na Wazalendo n'imitwe ya Mayimayi ikorerayo. Biravuga ko aka gace basa naho barimo bashyiramo imbaraga mu buryo ubona ko bashaka kukigarurira. Ino mitwe yari hamaze igihe kandi yahagize ibirindiro byayo kubera amabuye y'agaciro bacukura muri iki gice. Birasa naho rero M23 ishaka kugira ikintu ihindura cyane, ubona ko iri kwerekeza za Butembo na za Beni, n'aka gace ka Ruberu ubona ko n'uduce bashaka gusa naho bagenzura iyi mitwe bakayikuramo. Biranavuga ko uriya mugaba w'ingabo wungirije chef d'état major wa Congo uriya Jacques Charigonza, bivuga ko nawe hari agace yasuye. Kano ka niba ari agace kitwa Yasuena, yagasuye ari kumwe na Brigadier General w'ingabo za Uganda mu buryo bwo kugira ngo barebe ibitero bimaze iminsi bihaba. Mu minsi itambutse hari impfu z'abaturage zabayeho, bigaragara ko ari IDF naru yagabye icyo gitero. Ariyo mpamvu ubona ko hari imikoranire idasanzwe yaba igiye kubayo yatumye abagabo bombi bahura, ariko ikibazwaho guhura kwabo n'ibi bitero biri kubayo bya M23. Bivuge ngo ni agacu gashobora kuza kubamo impinduka bijyanye n'intambara twari tumenyereza iziriyo, ko mu minsi y'imbere hari icyaba cyahindutse bitandukanye n'iki gihe. Yes, ni igikorwa gikomeye kiri gutegurwa kandi na operasiyo yazanywe n'uyu mugabo. Ubwo ni umugabo mukuru w'ingabo wungirije za gisirikare za FARDC, Jacques Charigonza. N'ubundi amaze iminsi hari y'Irubero ko karara Beni. Nakubwira ko no mujyi wa Beni ari umujyi wa kabiri muri Nord Kivu. Uno mujyi wa Beni rero M23 itawufashe bwa nta inshuti cyaba ari ikibazo gikomeye. Kuko urumva hari urwego rw'ubucuruzi kandi umaze kubona ko ino territoire ya Rubero IDF irahajengereje pe. IDF ubusahuzi, ubwicanyi. Mu minsi yashize ndumva twaragiye tubaha amakuru yaho abadukurikira, ariko twongere tubibutseho ko IDF mu cyumweru cyashize abarenga 20 yarabahitanye. Moto zigera muri 5 barazitwika. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva ko AFC n'ubundi abantu bakomando babaryamishije cyangwa bakabihorera bakagira abakomando bafasha gufatana Kinshasa. Maginga icyizere maze kukibona. Gufata Kinshasa ni ibintu byoroshye. Niyo haba nta bandi basirikare bafite. Aba bakomando basohotse niba koko atari scam, niba ari ukuri bageze mu 7,000. Ngereka nivugira ibi 7,000. Hatarimo babandi ba mbere basohotse bagera mu 5,000. Aba 7,000 ni Kinshasa bahagera. Urabona ko hari uburyo bwiza ndetse n'icyizere ko umutekano waboneka abiturutse kuri guverinoma n'ubundi ya AFC, kandi ubona ko byatangiye mu buryo bwose bugaragara. Tunabibutsa ko tuvira hano muri bino bice bya Nord Kivu, Gavana yasuye abaturage ba Rucuru mu magambo akomeye yatangaje amagambo akomeye, abwira ko babwira bamwe mu bana babo cyangwa abagabo babo. Urumva yari arimo aganira n'abaturage ko baza n'ubundi abashaka gukomeza igisirikare bakagikomeza, bakava muri ayo mashyamba
abashaka gusubira mu buzima busanzwe bakabusubira, murumva ko hatangiye guverinoma nshya kandi yegera abaturage. Ibyo bitigeze bibaho, birazwi ko bitigeze bibaho, imitwe yagiye iba muri biriya bice. Reka rero mutwemerere tunyarukire ahakomeje kuba isibaniro ry'imirwano. Bwana Bishuti, sinzi niba wacamo gakeya ukatujyana mu Minembwe, noneho nge nkaza mbabwira ibyatangajwe na FARDC bisa nk'aho ari nko kwikirigita. Tubwire kuri frontline mu Minembwe uko situation imeze. Yego, imirwano n'ubundi muri aka gace ka Rwitsankuku bivuga ko ni agace gasa n'akarimo intambara guhera ejo. Ubona ko hari ikintu kidasanzwe kuri ibi bitero bya FARDC ndetse n'abarundi, ubona ko bakamejeje ahangaha, ariko ni kutaniro bigaragare ko 23 urabona ko nayafashe imyanzuro idakuka, ntago itsimburwa mu duce isa naho iherereyemo. Urabona ko imirwano ifite umuvuduko udasanzwe wa buri munsi, ariko utari kugira icyo uhindura kuri position bafite. Bararwana intambara, ubona ko abantu bose n'abahari muri ako gace ni ibintu bamenyereye by'amasasu ya mu gitondo ya nimugoroba, nta gucogora guhari, ariko nta mpinduka idasanzwe iri kuba muri ibi uretse kuhatakariza bamwe ku mpande zitari zimwe byanze bikunze. Ariko nk'aha Rwitsankuku biravuga ko nk'igitero bagabyeyo umugoroba wa joro w'ejo hasa n'ahashize, hari igitero cyari gihari, ubona ko ngo barafite umugambi w'uko bashobora kugira uduce bigarurira nka 3 hano, ariyo ntego yabo, ariko batezwe umutego wo kuba basanze defense isa nibereye aho muri bwa buryo bwo gushaka amakuru yo kumenya ngo abarimo bagiye, kuko batabonaga barashwe cyangwa se abakomeretse, bibatera ikibazo. Ariko bivuga ko baje kuharasirwa bikomeye cyane, bahatakariza n'abasirikare benshi. Ari byo ubona bisa naho byabakanze, kuko nko muri aya masaha tugezemo biravugwa ko aka gace ka Rwitsankuku n'ubundi ubungubu tuvugana ushobora kuba nta masasu ari kuhavugira. Urebye kuri buri ruhande basa naho buri wese ari gupuraninga igishobora kuba yenda mu masaha yaba ari buze. Ego, urumva ko rero byanze bikunze uduce twinshi turi muri kara gace werekeza za Baraka, ni uduce turimo intambara hariya hose. Ubona ko byanze bikunze abarundi na FARDC ari abantu batari gucogora, kandi ubona ko basa naho bazengurutse impande zose mu buryo bwo kugira ngo bagire icyo bahindura muri kara gace. Ubona ko ari agace bahindura ko intambara muri iyi minsi adacogora, ariko bakaba bataragira amahirwe yo kugira ngo hagire impinduka zibaho, yenda bagire position idasanzwe bafata. Ariyo mpamvu ubona ko byanze bikunze M23 umunsi yafashe umugambi wo kuba ariyo ihindura position, ikaba ari igaba ibitero. Urabona ko hari ikintu kizahinduka, kuko ntibarabigerageza ngo bigaragare nk'uko bajya gufata Uvira no muri biriya bihe bindi byatambutse, uburyo bagabaga ibitero ugasanga intera ndende bakoresheje ibirometero bike, ariko bagafata ahantu hanini. None ubu ni ukuvuga ngo nabahora bategereje iteka kugabwaho ibitero, bibona ko bababujije agahenge, kuko bo bazi ko iyo babagabyeho igitero kigira impinduka zibaho. Ariyo mpamvu ubona ko nta kintu kiri guhinduka, buri gihe duhora mu ntambara zo mu duce tumwe zidahinduka, kubera ko basa n'ababafunze mu buryo bwo gukutiriza ko batategereza ko batakwa. Yes, impamvu bikomeje kugaragara gutyo, wenda abakunzi bacu tuba twaganiriye baba baduhaye buri kimwe, wenda reka tuguheho mapu y'uko biba bimeze. Impamvu ikomeye ubona ko n'ubundi M23 cyangwa MLDP twirwaneho bari muri ibi bice, ni uburyo bwo kuba baravumbuye umugambi wa TBDF wivanze muri iyi mirwano na FDNB, harimo na FDLR bashaka kugaba muri ibi bice n'ubundi byihariyemo bituyemo abatutsi b'abanyekongo ndetse n'abanyamurenge. Ni ibi bice tuba tubabwira n'ubundi nibyo uba ubona baba bashaka kwinjiramo, bamaze kuvumbura ko ari impamvu ikomeye yo kujya kubica. Urumva niyo mpamvu bakomeza gukorosinga aho ngaho, ubundi bagakwiye kuba bakora contre offensive
mu rwego rwa gisirikare wenda bakaba bajya kubazenguruka, ariko urumva ko bo basa nkaho bafite inshingano zikomeye zo kurinda aba baturage, nubwo ubona ko habamo satani ikigaragambya hakagira abahura n'ikibazo gikomeye, ariko nyine urumva ntibiba byoroshye. Niyo mpamvu ubona bakomeje kugenda bakora ibi. Iyi TPDF na FDNB bakomeje ibikorwa ndengakamere. Mbere y'uko wenda dukomeza uko situation imeze, nakubwira ko abakomeje wenda hari abakomeje kumva ngo FARDC yafashe ibice ibi n'ibyo yigambye, aho ari umuntu wanjye uri muri biriya bice wanyohereje message akambwira ngo FARDC control point zero Rwitsankuku Mikenke, ariko ni fake news. Nabwiye ko ari fake news, ntago ariyo news nkuko twabibasezeranije. Reka wenda ntangire. FARDC control point zero Rwitsankuku Mikenke, Gakangara, Irundu, Karingi, Shefeu. Biravuga ko ngo utu duce n'ubundi duhagarariwe na Brigade General Alexis Rugabisha. Noneho bakavuga ko ngo Bidegu kwa Sherias, Ruberwa, Gahwera, Ruhemba, Rwirumba, bakavuga ko ari o bita Gitasha, Mucokwa, Ntayoberwa. Birumvikana ko ibi bintu bisa nkaho biteye ubwoba, kuko FARDC iri kugenda ivuga uduce iyo isa nkaho iri gukontorora kandi atari byo. Ariko mu bigaragara urabona ko sahiyi imirwano ikomeye iri gusatira za Rwitsankuku, kuko ku munsi w'ejo basharingiraga za Mutunda berekeza za Karingi, gutyo za Bidegaho. Urumva ko ibi bisasu byaguye aho bita za Nyamabuguma, ari naho uwo mukecuru yahuriye n'icyo kibazo agapfa, ndetse bagasenya n'inyubako yiwe. Biteye agahinda, umukecuru urengeje imyaka 100. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, giteye ikibazo. Ibi byose biri gukorwa n'aba TPDF. Izi ni ingabo za Tanzania ndetse na FDNB bafite umugambi ukomeye wo kuba batsemba abaturage bari muri biriya bice. Ubona ko ari nk'ibintu byateguwe ku rwego rwo hejuru. Nuko rero imirwano imeze, ariko nakubwira ko MRDP twirwaneho na AFC bakomeje akazi katoroshye, aho n'ubundi bari kubasubiza inyuma muri bice bya Rwitsankuku, aho n'ubundi bimeze. Ni mu gihe hano kwa ba Gatware no kwa ba Mukata naho bitari byoroshye, ariko urabona ko umutekano watangiye kuboneka bitewe n'uko operation MRDP twirwaneho bari gukora idasanzwe, ndetse ubona ko bari gukora inyigo yo kuba hari icyo bakora kugira ngo batabare abaturage bakomeje guhura n'ikibazo muri ibi bice. Bwana Bishuti, muri Uvira ibintu birakaze, magingo aya hari kugenda habonekamo n'imirambo sahi. Biraturuka kuki? Kubwoba bari bwose bari kuvuga ngo birashoboka ko ari abasirikare ba M23 bagize bari gukora akazi. Ibintu nk'ibyo ngibyo bimeze bite? Wowe urabibona ute mu mboni zawe? Kuko magingo aya umutekano ni muke. Ikindi kandi ntago ari kuri opposition cyangwa coalition ya M23 gusa, ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Urumva hari abaturage bakomeje kugenda bicwa muri Uvira. Ubwo biri gukorwa n'ubundi n'abasirikare bari gucunga uno mujyi, ariko hari n'abasirikare bari kugenda bapfa b'Abarundi, baba TPDF, baraye amaparatuyi, ugasanga bapfuye. Nihe mpamvu harimo ubu bwicanyi butunguranye, Bwana Bishuti?
Birashoboka ko ushobora gusanga koko wenda nk'uko babivuga bitewe ko buri mujyi urabona security isigaye urimo ubundi ni iya kuri ya kote ya FARDC nibo barimo ari abarundi abatanzania cyangwa wazalendo urabona ko ari nazo nyinshi zirimo ndetse na mayimayi zirimo. Rero birashoboka ko FARDC ku ruhande rwayo ibi ishobora kubikorerwa na M23, ariko ukaba unashobora no kubona ko iriya mitwe ubwayo ishobora kuba yanabikorana ikicana bitewe n'inyungu z'umutwe ubikoze icyo ushaka, kuko urabona ko nka wazalendo uhorana ikibazo cy'ibikoresho, ni ibintu bizwi. Mayimayi nta soko ry'imbunda igira, nayo ibikoresho ibi bikeneye kandi ibibona mu kavuyo muri buriya buryo. Rero kumva ngo abasirikare b'u Burundi yenda 15 bari kuri patrouille bapfuye cyangwa se FDL cyangwa wazalendo, byanze bikunze umwe muri iyo mitwe ishobora kubikora bitewe nuko baba bakeneye ibikoresho, kubera ko niba ubona wazalendo buri gihe ifonda imitwe ukumva ngo general uyu n'uyu yabaye mushya ngo nawe yagize umutwe ayoboye, abo basirikare babarukirita imbunda ziva hariya, imfuzo ntago bazibura kuko security yaba na discipline yabo urabizi ko ari nkeya cyane. Yes, iyo niyo mpamvu ikomeye, kuko akenshi na kenshi usanga nk'izo mbunda nto n'ubundi babica bakazijyana, ariko igiteye agahinda twe turi kwivugira ni abaturage bakomeje guhurira n'uruva gusenya muri biriya bice, nyuma y'uko bigaragaye ko uno ukuriye MONUSCO yaba mu byamuzanye ku ikubitiro. Ese ari bwemeze AFC nk'uko MONUSCO yabagejejeho gahunda y'uko babaha kiriya kibuga cy'indege bakajya bakoreraho urwego rw'ubutasi, ubwo ni drone zabo zigomba kujya zihagurukira i Goma zikajya gutata mbere y'uko ngo zijya gucunga y'umutekano muri biriya bice bya Uvira. Iyo ni impamvu ya mbere. Iya kabiri ni ukuganira no guhuza no guhagarika imirwano, ariko kuva yaza imirwano ntiyahagaze. Urumva ko haba muri Nord Kivu haba no muri Sud Kivu imirwano magingo iri kuba mu gihe yaje. Ibi rero bigaragaza n'ibyatangajwe na Lorenzo, ni perezida wa Togo, aho ari mu rwego rw'ubuhuza, aho yavuze ko imirwano igomba guhagarara, ndetse akaba yarateguje na AFC, ariko bikaba bigaragara ko ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kugaba ibitero. Mu bintu byazanye ngo uno mukuru wa MONUSCO ni ukuhagarika imirwano bidatinze, ndetse no kuganira no kuri kote ya AFC ndetse na kote ya Kinshasa bagahuza, ngo ndetse no mu byamuzanye bikomeye ngo ni ugufungura kiriya kibuga cy'indege cy'Igoma. Bwana Mishutaho, ni ibintu biri bukunde kubona ko bitari buze koroha, kuko mbona nge bitari buze gukunda bitewe n'uburyo ki ku munsi w'ejo hari hagiye igikuba cyari kigiye gucikira hariya ku kibuga cy'indege cy'Igoma. Yego, birashoboka ko bashobora kubemera nk'uko bemeje akahagwa, ushobora no kuba yahagurukira agize aho ajya, ariko urabona ko ya circulation bakeneraga ko yaba hariya y'indege zijya kureba umutekano za Uvira z'intasi za MONUSCO, urabona ko byanze bikunze bishobora kuba bidashobora kuzemerwa wenda na M23 bitewe n'umutekano wayo, ko ntago ikirere cyaba gifunguye indege ziza zigenda ngo uzabashe kugenzura umutekano w'uriya mujyi, n'ibibazo bisigaye biriho by'amadrone n'iki, byaba ikibazo gikomeye ku M23. Rero nta mwanzuro, urumva ko nayo akenshi nta bintu byinshi iri gutangazaho. Urabona ko batanze uburenganzira akaza akaba yagiye no mu byo ajya gukora batitaye kumenya, ariko urabona ko kuri kote yabo bifashe gutangaza byinshi bisesuye, ubona ko nta mugambi nyawo nyirizina umuntu yajyaho ngo anahamye neza ko ikibuga cy'indege cyemejwe ko kigiye gukoreshwa, kuko kuba indege yaguye hizanye uriya muyobozi ntabwo bivuze ko uburenganzira busesuye bwatanzwe ko ikibuga cy'indege kiri gukoreshwa, kuko nta yindi ndege irahagwa ku magingo aya, nta n'irahahaguruka. Yes, reka wenda tubabwire ko ibitangazamakuru bitandukanye ndetse na bamwe mu bakomeye i Kinshasa bavuze ko, ndetse na Lorenzo yavuze ko ibi byose bigomba kubaho mu biganiro Kabila kazabajemo. Kabila azahindura iki? Kabona ko
Kisekedi ari guhakana ko byibuze na M23 yazamo, ubona yuko Kisekedi afite urwikango rukomeye. yego urabona ko byanze bikunze atemeye ko M23 izamo kuri biriya biganiro yaba akeneye, se urumva imyanzuro yafata mizima ari iyihe, ko ari bya bindi azajya ahoramo nk'uko ahora mu ngendo. Urabona ikibazo afite ni icya M23, n'iyo umubwiye FDLR ntabwo ashaka kumva kwihaba, iyo umubwiye Wazalendo ntabwo aba ashaka kumenya ibyo ari byo, kuko azi akote barimo n'ibyo bakora ko ntacyo bamutwaye. Ariko M23 bafitanye ikibazo, umbwira ute ko nk'umukuru w'igihugu atemera kwicarana n'umutwe ungana kuri unagenzura ibice nka biriya? Urumva amahoro n'ako gahenge ashaka byaboneka gute ataremera ko bicarana ku meza amwe ngo babiganire? Yes, reka tubashimire rero, ngayo nguko n'ubundi update zo nakagaruka turahabaye. Wifuza kuduha ibitekerezo ni karibu, mujye muduha ibitekerezo. Ikindi kandi mutubaze uduce utwo ari two twose twabacukumburira nuko situasiyo imeze, ariko aho tutavuze mujye mumenya ko hari umutekano, nta kibazo gihari gihambaye. Reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana no gukomeza kugubwa neza.